Naša današnja lekcija govori o Drugom srpskom ustanku i sticanju autonomije. Da bismo objasnili kako je došlo do Drugog srpskog ustanka, moramo se vratiti na period posle gušenja Prvog srpskog ustanka, 1813. godine. Veliki broj učesnika ustanka nije želeo da se zadrži u zemlji u strahu od turske odmazde. Mnogo civila i učesnici samog ustanka su pobegli iz zemlje. Oko 110.000 ljudi je tada krenulo put Austrije. Među njima bio je i vođa ustanka Karađorđe Petrović. Oni koji su ostali bili su izloženi nasilju turske vojske i pošto je to nasilje bilo zapravo neizdrživo, može se tako reći, doći će do podizanja Hadži Prodanove bune 1814. godine. Podigao je jedan trgovac, Hadži Prodan Grigorijević, centar je bio kod manastira Trnave, jedna velika bitka se vodila kod Knića te godine, međutim, pošto je izostala podrška tada najmoćnijih čoveka među Srbima, kneza Miloša Obrenovića, buna je propala. Hadži Prodan Grigorijević je takođe morao da napusti zemlju. One bundžije koje su bile pohvatene bile su nataknute na kolac i izložene pogledu zastrašenog stanovništva. Ova straho vladala Slobodan Paša Skopjaka, polako je sve više i više zapravo plašila ljude, dok u jednom trenutku u strahu da ne dođe do nove seče knezova, dolazi do okupljanja značajnih vođa srpskih i 1815. godine na Cveti knez Miloš Obrenović podiže Drugi srpski ustanak, izašavši pred vođe i učesnike ustanka s rečima, sa barjakom i rečima: evo mene, eto i vama rata s Turcima. Drugi srpski ustanak, što se tiče tog ratnog dela, već je 1815. godine završen. Vodile su se bitke na Ljubiću, tu je poginuo i Karađorđev varijak Tartanasko Raj, zatim kod Požarevca, na Dublji, kod Paleža, koji je dobio kasnije ime Obrenovac, ovde vidimo i spomenik knezu Milošu u Beogradu. I 1815. godine Miloš Obrenović sklapa usmeni sporazum sa Marašli Ali Pašom, koji se zapravo u velikoj meri zasnivao na 8. tački Bukureškog mira, kojim je završen rusko-turski rat od 1806. do 1812. godine, pa i delimično Niškovog mira. I on je predviđao da se skuplja umereni porez od strane srpskih starešina, da Turci ostanu u gradovima, a da uz turske sudije sude i srpske sudije za razne sporove i takođe je bila predviđena institucija Narodne kancelarije. Knez Miloš je bio nepismen, pa je ovaj Belički sporazum zapravo bio usmen. Time se završava i ratni deo Drugog srpskog ustanka, počinje diplomatska misija kneza Miloša Obrenovića, koja se zasnivala na tome da on potkupljuje turske delegacije, da šalje svoje delegacije u Carigrad i nakon svih tih aktivnosti on dobija 3 hatišerifa i 1 berat. 1829. godine najavljen je hatišerif iz 1830. godine. Hatišerifi su dokumenti koje izdaje sultan i ovim iz 1830. godine, nakon što je Srbiji priznata unutrašnja samouprava, dodeljene su i povlastice i dodeljen je takođe jedan poseban dokument, berat, o naslednom kneževskom dostojanstvu. Time je knez Miloš Obrenović imao pravo da sebi zasnuje dinastiju u kneževini Srbiji. 1833. godine donet je 3. hatišerif, kojim je tačno utvrđen, pošto je Srbiji vraćeno 6 nahija, iznos danka koji je trebalo da se plaća u 2 rate na Đurđevdan i Mitrovdan i koji je tačno mogu da se proceni na 2.300.000 groša. Hatišerifi iz 1830. i 1833. godine su bili pročitani na Tašmajdanu u Beogradu, naravno nije ovako izgledao Tašmajdan, nije postojala tada crkva Svetog Marka, i u Kragujevcu, koji je tada bio prestonica Srbije. Hatišerifom iz 1830. godine, koji je inače pročitan na Svetog Andriju Prvozvanog i to je bio prvi državni praznik Srbije, Srbi su dobili unutrašnju samoupravu, Turci su ostali samo u 6 utvrđenih gradova, Užicu, Soku, Kladovu, Beogradu, Smederevu i Šapcu. Srbi su imali pravo na svoje crkve, škole, policiju, štamparije, sudove, imali su pravo da zasnuju dinastiju. Takođe, trebalo je da se osnovi Narodna kancelarija, koja je na neki način smetala knezu jer mu je ograničavala vlast i još uvek nije bilo tačno utvrđeno koliki je danak koji se plaćaju, trebalo se sačeka da se vrati 6 nahija
Srbiji i tek kada je to učinjeno 1833. godine, utvrđeno je da je danak 2.300.000 groša. I ovde vidimo i granice Srbije iz 1833. godine proširene sa 6 nahija. Knez Miloš Obrenović je bio autokrata, voleo da vlada sam i nije hteo da mu se iko meša u vladavinu. Kada je 1817. godine Karađorđe Petrović u saradnji sa heteristima se vratio u Srbiju i poželao da podigne treći srpski ustanak, a sećamo se da se u to vreme priprema i grčka revolucija, heteristi su bili zapravo grčki revolucionari. Sve to je Miloš saznao, setivši se koliko je para dao i koliko je muke i truda uložio da dobije sve one povlastice koje je izdejstvovao i da na neki način primiri to stanje sa Turcima. On je kumu Karađorđa Petrovića naložio da ubije Karađorđa u Radovinskom lugu i to je Vojsa Volićević učinio, glavu mu spraveo najpre beogradskom veziru, Marašalovi paši, a potom i u Carigrad. Inače, nije to prvi okršaj koji je Miloš imao sa svojim neistomišljenicima. Mnoge su bune bile podizane zbog njegove batinaške politike, zbog njegove samovolje. Kritikovali su ga Vuk Karadžić, takođe Đakova buna podignuta 1825. Čarapićeva sledeće godine, ali najveća buna koju mu se čak i žena pridružila bila je zapravo Miletina buna iz 1835. godine. Ta buna je zapravo i dovela do donošenja prvog srpskog ustava, koja je donet na Sretenskoj skupštini u Kragujevcu, ovo je današnji Milošev venac, njegov današnji izgled u Kragujevcu. Evo kako je izgledao taj prvi srpski Sretenski ustav iz 1835. godine. Njegov autor bio je Dimitrije Davidović, autor je prvih novina serbskih. Ali kad ga je sastavljao, Dimitrije Davidović je kopirao malo neke francuske, belgijske, suviše slobodumne ustave i po tom ustavu zakonodavna vlast je postojala i delio ju je knez i savet. Pošto je i Porta, koja nije imala naravno ustav, a i Rusija, velika saveznica Srbije, koja takođe nema ustav, moga mi Austrija, protestovala zbog ovog francuskog rasada u Srpskoj šumi, kako su ga zvali. Sretenski ustav je vrlo brzo i ukinut, a Dimitrije Davidović je takođe zapao u nemilost. Nakon svih ovih događaja, knez Miloš ipak bio primoran 1838. godine da prihvati turski ustav. Međutim, taj turski ustav, koji je zapravo u formi četvrtog hetišerifa bio poslat u Srbiju, je bilo nešto preko čega Miloš nije mogao da pređe i on je rešio da 1839. godine abdicira u korist svog sina Milana, koji je doduše bio i teško bolestan i ubrzo će ga, pošto je umro, na tom mestu smeniti mlađi brat Mihajlo Obrenović. Međutim, i on je bio maloletan, posle umesto njega formirano je prvo namestništvo o kome ćemo, kao i o prvoj vladavini Mihajla Obrenovića, pričati na nekom sledećem času. Ono što još treba da kažemo da je 1835. godine, na Đurđevdan, Miloš Obrenović doneo odluku da se ukine feudalizam u Srbiji. To je nekada bio 5. danas je to 6. maj. On je otkupio sve feudalne obaveze srpskih seljaka i tako stvorio društvo slobodnih seljaka, a ukinuo kmetstvo u Srbiji, što je jako napredan potez i time se završava zapravo srpska revolucija koja je trajala od 1804. do 1835. godine. Vidimo da je bila i nacionalna, da imala elemente društvene revolucije i političke i kulturne pa i ekonomske. I naravno imala je i karakter građanske revolucije i ukinut feudalizam, iako mi nismo imali pravo građansko društvo, svakako da je ukidanje feudalizma u Srbiji uticalo na napredak srpske države, pre svega činjenica da se Srbija 1830. godine, kad je šerifima izborila za autonomiju, pogodovalo je daljem razvoju Srbije u novom veku. Eto toliko o tome.